وگوهدارێ منی دەلال و هێژا بخێر و خۆشی بمێنن بسلامەتی بئارامی بمێنن بتەندروستی من ئینشەڵڵا ونچ بخوازن خودێ بدیوە هەر چلگۆری دلێوە بی گوێدارên هێژا بەرنامە ما یا ئیرۆ خەونا تحقێ تشتێ ئینسان کو di behrê delê swar dibî merov dixew dibînî sandala, gemiya, qayîka, botin yani navê wa gelek tiştê ku di behrê de însan wa swar dibin hene. Ema ji wana kîjan dibî bera bibî dîtina wana dixew da tê ser wê manê ku ew însan wê Xwedî Teala rizqî jê re bişênî. Swarbûna tiştê behrê ya gemiyê sandalê yatê mesela sandala wana wê fêde nemezin lê bibin. Êgo bibînî dixew da gawa wî di behrê de tiştine ecêb swar bûye yani ne gemiye ne qayîka ne sandala ne yata zanê tiştekî wilo xerîb a û ê wî naye ya wî naye ew lê swar bûye ew çi ye dibe wê ew însan wê pîrekê re bizewicî pîreka wilo xerîb pîreka wilo spehî xerîb re wê bizewicî wê cariyekê jî bikerî wê zora dijminê xwe jî kê bibî wê bi baskî wî cihê wê pîreka ku pê re bizewicî wê rêke wî bû alîde derkevî belê wê pîreka ku pê re bizewicî wê malên jî kevne destê wî belê belkî maden naşibin yani zêk xezîne defîne carna cê jî dîtina wî tiştê xerîb û di behrê de merov lê swar bî tê ser wê ku însan wilo Xwedî Teala hikmekî mezin lê bikî yani hekimiyeteke mezin bidî tê ser wê manê jî kê belê. Wê Xwedî Teala ji teref xwe ve xêreke mezin jî kê lê bikî. Ji xenî wê na jî kê guhdarên hêja însan dixew de bibînî di behrê de ya û ji azmana tiştek tê li wî tiştî zwar dibî ew jî çiya delaletîkî ku wê derkevî ferahiyê wê ji hema ji xema jî xelas bî. Êgo bibînî dixew da gawa wî dewamlî li tiştekî swar dibî dimezên tiştekî swar e dewamlî di behrê de ew çi ye dibe ew însan wê ji meteresiya xelas bibî û wê ji zehmetiya tengasiya jî derkevî. Însan dixew da misqal bibînî misqal yani tiştê hindik ew çi ye yani tereziyê biçûk misqal tereziyê biçûk weke va tereziyê zîvkera wana bibînî dibe ew jî delalet dikî ku ew însan wê tiştê baş bibêjî wê men'a însana ji xerabiyê bikî wê gotinê baş bibêjî û wê însana benî ser hidayetê belê. Ma çi însan dixew da wezinê bimînî wezn çi tê eqlê we tiştê ku tê pîvan tê wezinandin tiştê ku tişta diwezinênî mesel berê weqî bûn teraziyê li erdê bûn ev firaq bûn niha îro elektrînîk in çi dibî bera bî dixew da dîtina wezna tê wê manê ku ew însan
سلطانه يعني خودی حکمه بلکه حکمی مالا خویا بلکه گنده خویا بلکه ای باجار خویا بلکه دولتش بلکه سر من ای گوبینی دخو دا گهنکا ولو وزنك داي او انسان وبيخد حكمت ويخد تعالى حكمتنا بتيه بوي هاوي انسان قوب بيني قواوي الشخصي وينا بويا وزن دوزنيني او انسان برازان بي كو قاديوي ولاتي ميلاوينا بالحقية بهاي مت كل انسان دخودا كل ببيني هاولو كل مصر هند بمصر عند بكل بتركي أوتش بعربي مد مد ديتنا كل مي دخوني دا تشيا ديتنا كل مي دخوني دا باقجيا و تاسش إنسان دخودا تاسي بمين لو راخوي تعالى بيخنبري ما عليه الصلاة والسلام دسمي جاخوا بكل مكان تكرت بلي قويدارين هجا برنامج ما ياخونا إيروجي حتى فيدري بخير وخوشي بمنن خوني خوش 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 حمو ايوه بن وجوار بن ازوي بن مبيراوا از لخوازم والمخودي در كفن قنال ما داستانگيا ديا استانگيا جيرا دردخن دخوازن قو قنال ما عاصي بكن ام قلتنا دبيجن الحسابي هناك انسانا ناي الحسابي خرابا ناي قلهما دكن ام پشگیری جوات خوازن شاید تشتكي ولو تشببي دي تيك توقيدات بيجرتن وني دي قنالا من يوتيوب دا مبشو بينن ازي برنامج خوي تشاخي دي قنالا يوتيوب دا بردوام بكم بس دوي واردا از دخوازم والما خودي دركبن البي قنالي الوا قلتنا والله از زيتا تشتا فكري خوجينا بيجم يعني تشتي كو از بيجم تشتي علي علمينا علي حكمتنا قلتني بيخمبرانا قلتني خدينا قلتني مزنانا لمعلومة أبجيك الحساب هنا كاناي خبرا وجابي سورك للشارتي جمرتي دوتي توقيدا تبايو قنالا تبي عصيكرن بس اشكيولو بو از ديسا خوش ودول ناخم از برنامج خوا دو يوتيوب دا بردوام بكم يوتيوب دا لما بشوبينن وببن ابونا جيش قنالا مرا هذا بخير وخوشي بمينه بسلامتي من ان شاء الله ونشوفوا خازن خدي بديوا هرتشت اما هرتشت لقوري دليوا بي ان شاء الله خوي خواش خوني خواش شبي خواش وخوا خوش ياوا بي جورا بي نافي وقرن بي دليوا خوش بي دبي والكن بي توركو بريكي و شبربن خدي ومحتاج كسينك ان شاء الله ده هدي بخاطري و Bu reklamda bir yönetmene ihtiyacım yok. Etik Aram beni yönetir.